Hak panikong do ngarap kajing sukya kamersim. Namar kini ki kijing ja. Ngakuan pan mau ya gitu kilai tili ki kenhun. Kapaningkong ni kenhun. Kabapelong ya ki banja. Kabaan ni kenhun. Kabaki petkai ya kijing ja. Kabalai ni kenhun. Kimtip ke kabalaja. Ngan keli dah dia. Bat ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai kenhun hakano kabamangi ngihap langihap ak kenhun ka banikong ka pelong kiki banja nangihap ak kenhun ka baar ka bangi petkai ki jingja nangihap ak kenhun ka balai ka bangimtip ka ka balaja ngangit scam makipai ba jong constituency ka bangami khmat lembaga 17 North Chlong constituency kaba kentup lang ya kini ki artali ki MDC kawai ka mokhar panthor constituency bar ka baar ka 19 jail constituency jail 19 jail constituency ngalong ki por berlit bangla sim karai bangan susngap henrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk nya kamai jingyo thia nga namar ka jingsisha ka don hapo jonga hadir mula perkhat ngala kelatia keladem ngasngu baka penrem yang asimat nomor kadon kejingong baka jing sngap kadai kejing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang sektin jong blay kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor kabangin kren bar kapor kabangin sngap tengah sngu ban penken mau kaklemat ka bangarung ban penyesno dia siya kaseng VPP ngong bakan no jing sngot tiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mansia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party mana perkhat bakadi ka voice of the people party henry halor kini ki jing ja paro nganut panong nganut pan pecisan mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsa tip ya gajing sisa baro tinrei kane ka bangile ngiwan hakmat jongpi ke media sapi ke ba kamut ban pensothu bakla ya pi kamut ban yalam bakla ya pi kamut ban pen klumar jengmut ya pi ngimdoni ngidon bit thik kajing temu jengi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit na ka banta sata ka thong binyalam ban pen kladur ya kari bargajat pen riu jengi ban pen kladur ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba bachu bakham ba susu bai ba bi ngada bajing sokya ka mensim ngamla ban chu sngap kumla pen pau kiru rang ba kadai ga jing sisa ba hadin menglayok ka phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno kidon kini ki bang aku apan pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong prak nomor kidon ke jingkermen badai tang hau prak ngina mon rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon bong ba ngin let no ska UDP ngin let no kongres ngin no tap bot su lani ngin let no ska nota ngasngo ba ka ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jingker clear ngihap baruan sipi kong pai ba ngakuan pen mau bakai ka baca kai ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banganga de pan persya hakmat ka sisi bangadap ong yiki bakai ka ba pipirai nga nganong la ban menjur barkai ka ba persya apo ngan persya sabar namar nga sngol di ada ngamle kumta nga sngol pen mau tu kentin bong ba coward dies many times before that ureu kau pot wala biap bonsin shoban mat ya kejingya pasisa ngan peken mau haki por gisnem bralit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki namar kini kiki jengket at mentala borok sistem hadien ba ngila job ya ki amalia ndega sukun ngade ubreu biasa ban ngayai ne apa yang kita kejingele apa yang kita jekun namar ngaken mau bit ya ki pai ba
ki bale jit nga klem pen ketram ki ba jit nga omnam tak jemen toy jo ki simet kanu ki ba yit bathon ki ban chabar konstituensi bradon ka vote ki badon ka jing it ka jinget ka jing shania par ka jing kermen hanga kumno mikmat kumno ngan shet kalai ki kawan ka jing tenra nga habang atia ngade mamdon jaka ka kentin kawan na shendet ka bong mame lada metip yu jing shisha bat met ngap yu jing shisha men bam yu jing perem de mat kadao ngasngu bangade ban wan shapi kung pai ba kamut bakane ka bangin wan bai thu ipi bangna isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong yapi bakini ki parlok ru umday bangin mi no na upra ngino mi no upra namar upra ingit umday ujong no upra uday jong ki pai ba stang de ki pai ba ki be ingi kata ngin haban mi hendai nginom priang pat da komai pat ngako an pun pau yapi ya kani nama supia pra kemersiam de mat kada pen ken mau ya ka jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya de ka constitution hendai nga ong yaki ngam sem persya yakini ki candidate ka bapi pirajit wala dagim don benta hakata ka jing bakla hak jing jet ke jongpi hak jing decide ke jongpi hendai ngin siam lang ya kata ka jing bakla ke jongpi ban pen baha pada ke japan rio hendai i Dr. Batskem bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio ada kabor ngadon hang ni ba ngakren menta ka mau pai ba lembaga video with my responsibility and authority ban persyai nreng ladon ke perkhat atau kopor next day ka bai Dr. Batskem da bobrong ila kren pop media perstu baklai bai ba ngadon tangkawi kawangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lanik panma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kaban puli constitution ngakram bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pada constitution correct aku aban keren da ka basai piong bau badal bot ukham puli constitution uyai light na constitution lada dongkam ki jing pendongkam jing dongkam penbaha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Batskem nokam penikai skulinga ngalalong no mikmat khat news nem ngaku aban keren pi dak basai bade mapi bopen kenya constitution ya ke iga basuit de pi ya ke iga bopen biang ye pi ka biang ya ka bade kiwei kam de ya ka bade kiwei di ko bakla ka bade ki jong pi ka de bade ro ngaku aban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka keren shai ha ka bade kumno ban ha ka bade bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani di ban pha lembaga constituency ngina de panle na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkain ndai piong bat hanaba ngala bakla na constitution kane ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that. Halor jog recommendation jong ka constituency committee ngala recommend ruma but ki jing recommend jong ka lo basai. Mga ak jing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit yaki brio ki kensa item bat ki badaitam lega ba small pala pa ba umpat jujak ko apo ko partai hapo ki election hakino ki election laneno no party umpat jujak ko bau ba apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kada ba fimla ba pen jubab ya kata ka jingkeli ki jonga ba ka ega procedure jonga party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklai pai ba ndai ngakuat pen pau tangan ni koi 4 judon kot ban 4 juja kot hei ga judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban ete songkurim ban don ka engagement ban kiwei ndai ya ka wedding nani ka je tho pat kiwei
kata ka melapan pedang kejahatan hapo VPP. Correct. Hatu katangan sengap. Kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong new MLA boleh basta ujok tang arsian u persamaan warna brio na po pentor siya po mohar o na po pentor siya po jiao 19 jiao constituency ko bahap ke jiao mau prem baru persamaan warna apa na po mau prem siya po mohar pentor kani ka bamla panlong ngadap ong baraki profesor baron brom ngadap ong kipor balit la fi bakla ki MDC kandai ka jing sedang bat mentah ma pihi bakot ya kani kejing piar jemut kejing ya klum kejing penkelumar jemut demat kadau nakwa ba penpau ba Dr. Batskem boton brom hatu fi bakla ma pina nga bakla manga pai ba bishar kani ngam sim don nang ne khmat ban penkesan ledi deban penremeki hendai tamban bet yodo sembai jong kejing pensutu sapi ki pai ba lagi mio yak sispa nak sispa nginyo bet sanpo nak sispa bagi pai ba hani badim ki pai ini ke video ken sedang man perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election nak jing songsit lagi kuat dak ba fi duai ba fi puson ban pensation pat yakarai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimna ni ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por ka ya jong blai nginumla ban ka nginumla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi dodang ni pila ban penokam yangi henry nginum sya dari leiru ban penokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pira ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi patnut ban be yangi napo ka party ngenai kawi ka assurance badalilei kata ka nong remblay ka buju penokam kata ka clean politics buju penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalileiru namar ka jingja jok ka selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuha ang panpaw umday mga Dr. Batskem Barden nagbaburong kung presiden umday mga balik chua sa po ka media balik banit hu ikamiying day mapi bam simla burong yang ako memeli ubaday way pat ubenta jong ka VPP ngalaong hakas ngis potrik batchwa na markat santarik ngan khot ya ka meeting jong constituency committee barhane ka singira kirai ka bayong kirai ka bali ngan kershan bet ngan pen scam bet nomor ngam don favoritism po ka jingim ko jonga ngadon bitang kanong rim Henry kay ka bakpaw pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan siya nomor yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan tray lai lut temar ka daw ngakuat pan paw nakaliang jong i jong pi nga try pen pidyang baka ngimong ipi bapen parma pe ni kicim bakla lagi squat ipi lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ka video bang ipenbi long slur ni dang don kapor bangin ai nang batay jong pi upai ba dang up community ya ka jesu bar ka jaya pa ngin kloy ban map ban klet no lada pi kloy ban ong bangila pedyang kini ki kerom keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not barong bat ngi ai ruta ka assurance bat ngi le hak ta kalenti ngko pat mau ban pau kindiat kay ko baca dawo buro mi pipat ba nomor Dr. Batskem la pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tang bawa pipat hawa pi penka hawa pi tau ka an subah penteri kami ka an ngarang keli gani po CC hakmat jong baro ki badon pada hakmat jong pi pai ba lemba media bala ka long sya kumta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee ti jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi Hatu kani kam deka favoritism Marcin per scam but Marcin declare hadu kham aila chu kiwei
la contradict daladi kum presiden barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra boleh jayu pon nong krem tang wei pat upan hatu kata kam di favoritism ngap keren ni jing sha namar nganget ngaktien ko ong ba jing shisha kan penmong bar kanung dei taman penmong kan plat lun ngala je di kalenti taman penmong ngam sim lakran jing sha penmong ai teng ba mong kin mong nrei tang ko wei kalong ka jing shisha nga kalong tang ka jing shisha kan plat lun jayu how wede MDC jong kan not juai ngan poi siya kata kabenta ngatip o pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend ni dia nrei em nga keren ki jing sha nga ken mau ki por bang ada declare la dia bangan rung sya ka seng pra la bus borok we kari kasi jantia ndai dang la ong pat la no pen pediang yang pen welcome yang pen receive yang sapo ka seng pra nrei ka ba so thamula ka bang so baki ong pihapan resign chua namar baka parti kalong kabokhoy nga I always believe in letter and spirit mnei takaktien ngam sutra bercu preach nga stunat uban practice ten mart kadau jayu yang shopan rung kiong hap resign tengah la resign namang nga buro me parti nga res ye jigim chunga hapreng maile barki ki babon ba kita ki high rank person mnei taki high rank person ki kropati nga res ye dia rejayu mentah sisnam ngadi ubri ubaya sya ko ngadi ubri ubaya ne le mentangi I jing sya buwai na preng ki MDC ubralit na ko parti so parti but uklam resign tanah parti uklam resign part kum MDC don ayu ke ke JPR preng badal bot nongrum but MDC jong not chilong ngako mengu not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalender ngaku bantep atau kani kadai kata kanong remblay atau kani kadai ka clean politics atau kani kadai fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani kadai fin end up ya kata ka high level attitude nganum pedang ban nganum pedang bang nganiele hiru ka bang nadon pok VP nganum mailat bikin penuh kambaklah yau pai ba nomor ingat habo ong kasur upai ba kadai kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba panadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngemrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensai kidon ki boong po social media hana bai ba dal bot nong room ipen klumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long bamla ban priang batang ublay ubatep iki ai baro lada kalong siya kumta mapikom kipad ba pan ya ka application joilok jonga berada ban tap sibuk state election committee hangta tekan namla syu bangan ri namla syu ban thok namla thu syu ban jeler hakmat jong pipad ba tinga kuar ban pensai kata ka bang juong ban mana kiren san election na juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia maku pan power ko basai namar takadaw nganomi na upra kubangalong bangan rung sa parti kabanganong kwa ban mi isyu kasyong hakaray ki jongki namar kiong ba ya ka kam jong ba dal bot nong rum en saya keren ndradap ke MDC balai piti yang keren menta balai film don por wanom ri tengen nak jibam don por kabakam koridor menta ka de keren esuk bangila balai cupat ba da kowe ka sur kowe ka jemut bat kowe karai kajing keli menta kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat tahun pendong kam yang nam tak aja mentoy jongno re jongno ngano mailat ngam de urang ru politics menen ngadon khat nyu senam haka politics haka feel of politics ada ngakhenya ru barung politics la arpo senam la arpsan senam henrei ngasongo yu pai ba ban ngadon gijingit ku baskem bo pai ba unum sha penstu bakla pai ba namar ngi ku aplat bapi pinum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai shon penkut ngamdor ke jing shun ngamdor ke jing isi ngilang kemilenti banga jukran berbor hamana kiren san election bangil scam mata ni smooth shngai mata amde bungi tong politician mde tang noilam joko VP ngila yo ru ya kabani I bergut bernget yaum nong elam uban long nong elam jong kacai penriu ka pateng ka banangwan ti henrei ngoi pitang ni kowe bansai pat ba nganum keren
siya kipad ba na mga adap kular na markipan tut kipan mong kipan kinyobeng yo pay ba blajit yang kum MDC man syuap kum MLA man ta nakabaki yailat don ayu sendet belai hap yailat kadon ke kaba hadukan no kata kaba pelong ya pihak ban yailat na kum MLA tang ban ya keren tang ban selok ru ngampat ju elang bakla ban ngam num syahiru ban elang bakla namar ka politics kadiga sandur jong blai kam ta mo bagitip ni ka voice of the people kadiga sur jong pai ba ka bamudru kadiga sur jong blai namar ta daw hasuan penkut aku apan kan mau hani ke kendiat singi nilai ko mo ong ha ba sedang judi ka video ngapan kan mau ba ngada rai kut ban samjar nilai ngamla ban syapan namar na keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang ki parang ba ki bodon lang hani ka por bar kam tam yani ka constituency artli ka bangla mikmat mensyua kum MDC na 19 job constituency but menta kumu MLA 17 North Chlong constituency ki baya kata lang bakini ki artli constituency mo khar panthor but ka jiao mo prem undum don bala manunduman persap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbar snong ngala keren bapai ba ha ka bedai bani ka MDC kamtam di ki artli constituency ngan sakren tede marta daw kam tam yang alapan song door hari ni kendiat singi ha ka bedai bat ki clippings ka bala pani lamba ki YouTube bo per ka bedai ka 2 years ago arsnem balalit no ki pen kala pat saka 2 hours ago nani 2 days ago tede halor ta kanong rim ka pen klumari upai ba barki ngai i po comments baki ong badel bot pidi khun serang ka kemi pila kloy banya suk pila kloy banya don lang Nrai pai ba ngam kwa ba manu banyak lambak lah ya piu pai ba lani mangaru dan asrap jaru kolong bai dan pata lambak ta jai lambak lah dia mart kadau ngong bakini kidei ki bam dei sisa nginang don hapreng kejing sateng ban penbet ite kerum keram nrai ka bol menta ka decision karai kadai hak parti bahlor tu tenrai nakaliang jungi ni sudai bangin one part semba lembaga media syafi ki pai ba pentip ya gijing sanga ko alpan kan mauru ya ke ga bayong ba strong haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate hadin ba ban file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media namdal jik persya sa sisi ngapan pau ya ginu ki candidate nagani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bar kajiao mo prem ngamdon kanu no kajing persya yete candidate nrai nga ko pengkren nagawasya banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki kren da kumwei ki le da kumwei tibar kadang mas ko ataman persya kidet de kami nakasentur jong iba strong diberi candidate jong ka 18 mokhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtei hawa dei bat kamu khar pentor kajing keli mata hawa pihak na po 17 North constituency hawa ngi recommend ya karteng ke jongpi obde ka jiao ban mo prem pihak na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend mangar ko memali ban pen scam ya kata ndek ba soling ngo pat na po ka jiao ko bangi recommend ya pi I ba donsil chen ila le direct sa posted klamya lemba constituency ka broadcast ka ba constitution ko ang bari banyat lemba ke units, lemba ke circle, lemba ke constituency, nging ladap ban padap kamram. Ka basulingo pat balai pihak lendat pat klem da pentip constituency. Kap ta mau bangadon mengaku representative. Te kawan kejing bakal pat sa liang ji bastrong. Lapan menapat na po mau khar pat pentor. Kaniru kalong yailat bas I bastrong direct sa posted. Kan dia lembaga constituency committee ngakeren kani ban syai lem ki para member baro joka 17 North Chlong constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko ban ne persya lo jong party kam tam mari kapor ka baki pai ba but ngai pen kre election ngai ka dei tam namar ka jing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de martadaw ngayang persya tengah kuat penpau bupai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny ba fi apply artli ka ticket pila ban apply bro lai putuli ki constituency ka constitution ka syak
Henry tambah penyo apat tangkawai konstituensi. Nimdal jikang kata. Henry ka pasuling ngo apat kalong balay pihaban ya nandal. Balay haban buri. Kani ngamong baka di ka policy. Jong ka party kani nga kren shy bit baka di ka conspiracy. Purely conspiracy. Kaumut ba kabaday ka jingya salah. Salidat nangaku memali jong ka konstituensi. 17 not. Tengah kuat pen shy ita. Aku aruban keren. Ya kawai ka banta. Habang nga keren yang di kajing shy. Habang nga keren ya yang di ka banta pan ay kajing shy supay pa. Ban keren di kajing sisya. Kumangalong ipi. Ngila penlong ila dia kumusembay. Ubalayak. Mut ngila kendu ila dia. Kabamut. Lalang aday bandu ya ketiket. Naga party. Lani lakaday. Bopay ba unumon syu. Lani umsyani asyu ya nga. Hakipor kisi barangwan. Compare. Henry ke jing sisya. Kanong rin. Kaday baniyang. Barkaday banong kabaskem. Dia mat kadaw. Ngakuat penpawi pi. Banganong compromise. Ya kiki ibaro tanah kadaw jong tiket. Tanah kadaw jong kata ka position ke jong abanlong UMLE. Lani mentah ani kipor ki bansawan. Bar ka bakut ngakuat pen kenmau. Tangan ni kuwi. Wala pring ni ke JPR jembut. Yanga klem kha mangan syet kala. Ban ngam judani ro ban hikai nakayeng kesem ban syet kala. Henry kalong tang ni kuwi. Mga bat kayeng kesem. Ngenai ke jingkersan bapura. Yau pra nakani ke konstituensi. Hani ke MDC. Hani ke bakwa ban keren syai kedar. Ngam kuat banyalam bakla pada piu. Pai ba namar kamon kadai hapi simet. Namar kadau nga ong ye pi tang ni kuwi. Kung ukupa jo ke konstituensi. Pilang don kapor. Duai. Puson. Bat bishar. Bat habakadu. Pensala ban sim. Ya karai. Tang kata. Kabang kuat ban kentui. Pai ba. Namar kalian cuma aku mengapen pau. Banganum kuat. Ban sim bentah ban di konstituensi. Oh bat kani ke MDC. Kumangapan pau po ke CC. Kumangapan pau ru po ke media kipor balit. Namar ke jingle. Sideline. Jong ke parti yang aku memilih. Namar kadau ngakuat pen pau. Bang ngakuat pen penlong. Ya kata ke jing sisa bang nongrim ke ban yeng scam. Baki nongelam jo ke parti. Kidai ban realize. Ya ke jing bakla. Maka ni kamdai tak ke mistake. Kadai ke blunder mistake. Jong ke parti hi baru kui. Kulish pun.